jabbodirde jillu Pindi TV e nder leydi Sénégal, jillu Pindi TV e caggal leydi Sénégal. Piidi ina yaha ha tawa on e nder guese, ɓeeno gone guese maara, kono ina yaha ha tawa on ɓeeno gone kolade ina jabba, ɓeeno lowo, ɓeeno mbekka. Kono kadi ne Pindi TV ina yaha ha yillo on mo ganduɗa ko gaynako, joom nayyi walla joom baali. Kono Pindi TV ala wadde mbiyen ɗo Pindi acci, kala jole jole mbaɗoje Pindi ne yaha hen. Jillu Pindi TV noon wutti Bayfal tan mbawden ɗum wirude, ina yalto leydi ndi yaha ha caggal leydi, tawa ɓen ɓe ganduɗa hande kala ko yoode leydi ndi ko kamɓe jonni ɗum ɗon, woni ɗanniyankoɓe men. So jumaji mahama ko kamɓe, so tawi galleji joɗɗi mbaɗama ko kamɓe, so tawi kadi forage uji mbaɗama ko kamɓe, so guese mbaɗama ko kamɓe, so yimɓe koltiga ko kamɓe, kala ko ina yooɗo eɓe mbaɗa ɗum. Bandiraɓe, eɗen e département Podor e commune mo Guédé village, ko ɗo e wuuro men Tareji jooɗiɗen, walla kadi ni mbiyen hande eɗen bismiɗo ɓen ɓe ganduɗa cinki fulɓe ene keewi, wambaɓe, ñeeñɓe, lawɓe ɓe ganduɗa ko naatoɓe ladde, cuɓo lekki pewɗi, jalten hen undugal, jalten hen alluji, jalten hen bobi, jalten hen lehe. Kono ɓeɗo ɓe jooɗiɗen ko hen koye nden inde tigi ɓe jeeya, koɓe yimoɓe jimɗi jurmaniɗi, jumɗi mbaɗɗi fayude, takoji sagata, yaltude naata ay ladde, waɗa ladde seekoɓe naata ngam ƴeewoyde ko accani e galle baaba. Wadde ɓen ɓe ummori en ko toon to Fanayi Ndoro galle Allah, yimɓe ne mbi mataw wadde ko Allah jogui galle tan ko Fanayi, jaafoɗon e konngol ngol, kono ko noon heewi wirede Fanayi Ndoro galle Allah. Ɗum noon en gaccitatɓe joni joni ɓe kollete en mbawa ko mabɓe. Lawɓe Fanayi, bisimilla moon.
albasa